Onome čega se sećamo, nedostaju oštri obrisi činjenice. Vi se tako, poštovani gledaoci, sigurno sećate prošlih sezona Komparativa, magazina na srpskom jeziku, koji emituje vaša televizija Plus. Da bismo lakše mogli da nastavimo dalje u novoj sezoni, mi stvaramo svake druge nedelje, samo za vas, male romane, suptilne, individualne i kolektivne scenarije koji razjašnjavaju i oblikuju naša iskustva. Sve vizuelne konstrukcije su stvorene da u njima nađu mesta izvesna osjećanja. I da nije tih konstrukcija, lepo kaže Jirži Kozinski, umetnost bi bila suviše lična, a još manje bi mogla da je razume publika. Čak se i film najdoslovnija od svih umetnosti montira. Hvala vam na pažnji sa kojom pratite šta montiramo za vas u ovoj sezoni. Potpisivanjem memoranduma, opština Kumanovo će intenzivirati saradnju sa lokalnom samoupravom u Kragujevcu. Iskustva pokazuju da je dosadašnja saradnja Makedonije i Srbije na zavidnom nivou. Posljednji primer za to je učešće kumanovske kompanije Adut na Šumadijskom sajmu u Kragujevcu. Ove godine na sajmu u Kragujevcu učestvovala je kompanija Adut iz Kumanova, dok je naša opština potpisala memorandum o saradnji sa Kragujevačkom. Cilj je unapređenje saradnje dve lokalne samouprave, ali i bolja saradnja poljoprivrednih proizvođača iz Makedonije i Srbije, a samim tim i lakši plasman proizvoda iz naše dve zemlje na inostrana tržišta. On ima za cilj zajedničku organizaciju foruma i manifestacija kojima treba da stvorimo bolje uslove za povezivanje privrednika iz naša dva grada, ali ne samo iz Kragujevca i Kumanova, već generalno iz Srbije i Severne Makedonije i takođe se njime definiše zajedničko nastupanje na sajmovima u regionu. Ja želim da kažem da mi zaista smatramo da ovakvim sporazumima doprinosimo već dobrim odnosima Srbije i Severne Makedonije i da na ovaj način pružamo jednu iskrenu lokalnu podršku značajnoj regionalnoj inicijativi Otvorenog Balkana. Prvična saradnja koju ćemo da radimo u oblasti zemljodelja i agrara i u oblasti ekonomije. Znači sve one ekonomske potencijale koje što ima naša opština, to ćemo kao prvično tu suradnju napraviti sa Šumadije sajma, a nadam se to će da se proširi sa lokalnom samoupravom i opštinom Kragujevac. Svake godine do sada imamo učesnici cela Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Hrvatska. Ove godine nam je Mađarska zemlja partner. Imamo učesnike iz Grčke, Turske, Bugarske. Ove godine imamo iz Maltu jednu firmicu koja učestvuje, tako da malo šire. Mi smo sa vašim direktorom još negde u maju mesecu razgovarali kako bi mogli da učešće vaših firma i naših ovde u Srbiji bude malo organizovanije. Mi smo prošle godine imali 42 firme iz Srbiju, imali smo kompletnu delegaciju iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, radimo sa nekoliko sajama već unazad kao partnerski ili u saradnju. Mi imamo neko iskustvo, evo treća godina sa Agro Beogradom, radimo 2 sajma u Vranju, radimo u Medveđe, podržavamo i partneri smo na onaj pčelarski sajem, tako da često smo na neku manifestaciju, a drago mi je da evo i ovaj sajem ovde, po našim informacijama, vi ste drugi sajem u Srbiji po veličini, pa mislim da i blizina i saradnja bi mogla osobito ovako, jer ima interes i dveju lokalnih samouprava opština da možemo da podignemo to na veći nivo. Dakle, struja kao toplotni izvor ove zime ne dolazi u obzir. Ogrevno drvo je već dostiglo vrtoglavu cenu od 5200 denara po metru kubnom. Sa polarnim ćebadima kretanje je otežano i u domaćim uslovima. Lekovi i testovi na viruse su precenjeni poput straha od nove korone. Sve što možemo, čini se, jeste da se nadamo da će zima biti blaga i da se svađamo sa zelenima. Kako to da se zemlja globalno zagreva, a mi sve više drhtimo od hladnoće, uglavnom one suve?
Za predstojeću grejnu sezonu javno preduzeće Kumanovo gas obezbedilo je dovoljne količine gasa za snabdevanje svih vitalnih objekata i domaćinstava u gradu. Jedini problem je cena gasa koja iz meseca u mesec kontinuirano raste, ističu nadležni. Da imamo obezbedeno dovoljni količini na gaz, da gi snabdime site vitalni objekti, site domaćinstva. Da, imamo dovoljne količine za snabdevanje svih vitalnih institucija, svih domaćinstava, a potpisali smo i ugovor vredan 32 miliona dinara koji važi do 16. maja sledeće godine. I to je dovoljna količina novca da snabdevamo ceo grad. Samo zavisi od potrošnje i od cene. Evo za javnost, primjera radi. Za mesec jul smo fakturisali 92 dinara, a za mesec avgust najavili smo poskupljenje i cena će biti 120 dinara i svi naši potrošači su obavešteni o tome. Pre nekoliko dana smo dobili novo obaveštenje za cenu u septembru koja će biti preko 150 dinara, a šta će dalje biti niko ne zna. Cena se menja iz dana u dan. Kumanovo može ostati bez gasa iz dva razloga. Jedan razlog je što će cela zemlja ostati bez gasa, a drugi je što će isključiti samo Kumanovo iz snabdevanja u situaciji da nam opština, škole i drugi ne isplate račun za isporučeni gas do 15. u mesecu. Nećemo moći da platimo umesto njih i automatski će to dovesti do isključenja. Građani se žale da neki od semafora u gradu ne rade mnogo puta više nego što su u funkciji. Posljednji primjer je vertikalna signalizacija na bulevaru Oktobarske revolucije kod regionalne pijace koja ne funkcioniše čitavu nedelju. Kumanovci sa apelom nadležnima da reše problem sa semaforima pre nego što se dogodi teža saobraćajna nezgoda. U slučaju da semafori ne rade, poznato je da se primenjuje pravilo na desnoj strani, ali kada smo pitali građane da li se osjećaju bezbedno kada moraju da pređu pešački prelaz u ovakvim uslovima, nisu bili baš sigurni u pravila i njihovo poštovanje. Oni međutim nisu želeli da javno iznose svoje mišljenje pred kamerama, ali su istakli da bi lokalna samouprava trebala ozbiljno da reši probleme sa vertikalnom signalizacijom u celom gradu. Kako ne je zagrozala? Mnogo zagrozala. Ova raskrsnica je veoma loša, bezbednost je ugrožena, semafori ne rade, ali se i vozi veoma brzo. Dakle, apelujem da semafori prorade, da se vozi sporije i svi da budemo oprezni. Samo treba da rade, zna se. U skladu sa odlukom Veća opštine Kumanovo o davanju saglasnosti za privremenu realizaciju obrazovno-vaspitnog procesa za deo učenika Osnovne škole Braća Miladinovci i Krste Misirkov, u školskim prostorijama Srednje škole Goce Delčev predsednik i članovi Veća opštine posetili su ovu školu. U potpuno rekonstruisanom delu gimnazije pobrinuli su se naime da đaci 3. razreda, koji će privremeno učiti u gimnaziji, imaju sve neophodne uslove za nesmetan razvoj obrazovnog procesa, koji je prema rečima nadležnih bila jedina opcija za uspešan početak nove školske godine. Sve teče, ništa se ne menja. Modifikovali bismo mi u komparativu čuvenu Heraklitovu izreku kada je u pitanju krov centralne osnovne škole. Komisija za prevenciju i zaštitu od diskriminacije je promotivnim događajem uputila građane da prijave diskriminaciju, bez obzira da li je reč o državnim organima ili privatnim licima. Prema podacima komisije, od 128 pritužbi podnetih prošle godine, diskriminacija je utvrđena u 40 slučajeva. Ove godine najveći broj podnetih predstavki odnosi se na diskriminatorski govor u medijima i na društvenim mrežama. Начинот на кој што се поднесува пријава за дискриминација. Начин да се поднесе притуžba за дискриминацiju je da se lično podnese komisiji ili da se preuzme sa sajta kszd.mk. Izveštaji se takođe mogu slati poštom ili e-poštom, a odnedavno i putem online alata sa kategorijom izveštaj o diskriminaciji. Ovom prilikom ukazujemo na način popunjavanja prijave u kojoj treba uvažavati osnov diskriminacije, odnosno šta vas razlikuje od ostatka tima, zbog čega ste tretirani na drugačiji način, to jest diskriminisani. Komisiji je mnogo lakše na taj način po tom osnovu da utvrdi da li postoji osnov za diskriminaciju ili je neko drugo pravo povređeno.
Centar za socijalni rad Kumanovo obaveštava da je u toku prijem zahteva za ostvarivanje prava na naknadu za školovanje. Za učenike osnovnog obrazovanja školarina iznosi 2211 dinara, dok za učenike srednjeg obrazovanja školarina ove godine iznosi 3158 dinara. Atletičarke Atletskog kluba Kumanovo osvojile su prvo mesto na kupu do 20 godina. Klub je ukupno zauzeo 3. mesto. Postignuti su i novi državni i lični rekordi. Teja Aleksovska je po 3. put pomerila granice državnog rekorda u bacanju kladiva, koji sada iznosi 31,79. Osvojila je 2 prva mesta u bacanju diska i kladiva, 2. mesto u bacanju kugle i 3. mesto u troskoku. Dijana Vukanović pak je osvojila 2 prva mesta na 400 metara i 200 metara, kao i 2 druga mesta u troskoku i 100 metara sa preponama i 3 lična rekorda. Učestvovao v 4 disciplini i štafetata 4 pati po 100 metri. Učestvovala sam u 4 discipline, štafeti 4 na 100 metara i zabeležila značajan uspeh, osvojivši 2 prva i 2 druga mesta i tako stekla bodove koji su doprineli prvom mestu u ženskoj kategoriji i ukupno 3. mestu. Očekuje nas nekoliko utakmica, a u najvažnijim se nadamo boljem uspehu. Ministarstvo odbrane objavilo je javni oglas za prijem 200 profesionalnih vojnika za službu u Vojsci Republike Severne Makedonije. Rok za prijavu kandidata je 15 dana, uključujući i dan oglašavanja. Prema novim zakonskim izmenama za služenje u vojsci, budući profesionalni vojnici od momenta potpisivanja ugovora primaće početnu platu od preko 25.000 dinara uz dodatnih preko 9.000 dinara sredstva za stambeno obezbeđenje od 1. januara 2023. godine. Uslovi za prijavu na javni oglas su sledeći: da su državljani Republike Severne Makedonije, da su punoletni, da imaju završenu najmanje srednju stručnu spremu i da ne smeju da budu stariji od 25 godina dana završetka prijemnog oglasa, a moraju biti dobrog zdravlja i fizički sposobni. Svaka sezona magazina Komparativ obično počinje krajem leta, ali to ne znači da nismo pratili sve događaje iz serije u serijal. Prema našim saznanjima i mogućnostima napravili smo kolaž najzanimljivijih razgovora, naravno vođeni vašim interesovanjem za kulturna dešavanja pre svega. Pitaćete se i šta se desilo sa svim onim zvezdama iz estrade koje su ovog leta obišle poznate ugostiteljske objekte, ali nikada vam nećemo dati odgovor koji bi verovatno zadovoljio vašu radoznalost. Prevelike su to zvezde za naš astrološki kalendar intervjua ili je previše retrogradnog na našem sazvežđu u njihovom Merkuru. Ali šta je to zapravo? Kap vode u okeanu, još jedna kafana na Balkanu. Zato nam je najkomotnije kada se držimo do kulture, te promovišemo knjige, filmove i kulturno-umetnička društva. Leto je počelo obećavajući bogato za našu kulturnu riznicu ili za carsku riznicu romejskog Vasilevsa Lava Jermenina iz romana Teofil Konjokradica našeg poznatog autora Miloša Stamenkovića. Ali u studiju Televizije Plus razgovarali smo takođe sa Vanjom Bulićem, rediteljem Zvonimirom Šimuncem. Zapravo, reditelj Zvonimir Šimunec je lično zvao iz Atine da najavi premijeru svog filma Bilo jednom u Srbiji, a snimili smo i Arna Gujona po završetku godišnjeg koncerta Srpskog veza. Predlažem da pogledamo sekvence ovih poseta. Inače, tata je sa Durmitora Žabljaka, moj pravo prezime je Šljivančanin, u stvari. Meni je Veselin Šljivančanin, brat od strica, tamo na Durmitoru u Crnoj Gori, u mnogim delovima Crne Gore dobijaju prezimena posle po bakama. Pošto to je bio granični deo sa Turskom, otprilike na Durmitoru gore, i onda su tu muškarci i mladi ginuli. I onda, recimo, moja baka Milosavka, to je 19. kraj 19. veka je izvela 6 dece, poginuo mlad muž, a ona je bila lepa, kod nas je tamo pojam kad imaš lep ten kao bula, kažu.
Zvali su je Bulica, Bulka i po njoj Bulići. Po babi Keki, Keki, Vuki Vukićević i tako. A mama mi je sa Cetinja. I sad zamisli, tata Durmitorac, mama Cetinjanka i on dobija prvo Štip. Ja sam vjerojatno napravljan u Štipu. A rođen sam u Kumanovu. Tako kad mi kažu, kad me pitaju kad si bio prvi put u Kumanovu, kad sam imao 1 dan. Tačno, pošto sam rođen tu. Inače, ulica se zvala Generalisimusa Staljina, to je vjerojatno bila glavna ulica. Tata je mi bio načelnik doma JNA u to vreme, bio je major i posle toga smo otišli u Skoplje i tamo je rođena sestra. Tako da u mom romanu Oko otoka imam deo koji se odnosi na... Taj roman prati porodicu Golotočana u 50 godina. Pošto tata je bismo odavde, pa smo otišli u Sloveniju, iz Skoplja, pa iz Skoplja u Sarajevo, pa u Beograd i 52. tata na Goli otok. I ja sam tako, zahvaljujući tatinom Golotoku, postao Beograđanin. Bolje da je bilo nešto drugo, pa makar ne bio Beograđan. Bolje. Pošto je 56. godine sa 9 godina, ja sam 47. godište, bio sam u posjeti Golom otoku, tako da imam i neka sećanja. A i druga stvar, moj sin je otišao pre neku godinu na Goli otok i donao je kamen sa Golog otoka i ono sa onoga kamenja je dao i meni, dao je mojoj sestri i on je jedan kamen dedi mom ocu na grob na dormitori zakačio mu malterom za grob, da ostane. Tako će kažem kako to ta priča prati porodicu. Nije samo ne završava se povratka onoga sa Golog otoka. Recimo, moj sin Dušan je diplomirao na političkim naukama sa temom Goli otok kao državni projekat. Znači, to nam se uvuklo duboko, zato je ta knjiga 50 godina prati. Inače, te scene koje se događaju ovde u romanu odnose se na Dom armije. Znaš, tada su malo... To kad mi pričao tata i mama, eto tako, kako su bili muškarci neke drugačiji, znaš. Ona je otišla sama do bolnice, ona je otišla u Dom armije, sad čeka glas. I tamo su, i naravno popili su malo više. I onda su uzeli njegovu oficirsku šapku, stavili su u nju 3 imena, Vanja, Kostija i Nikita. Tada je bio pastir Kostija, Nikita je bio neki su heroj iz nekog filma, a Vanja je bio neki komunista, neki Ivan, a nadimak Vanja, naravno. I ovaj kum Slovenac, naravno vidi Slovenac, kum, moji Crnogorci, to je bio sistem one Jugoslavije. Izvuko je Vanju. Bolje dobro što nije Nikita, čak ni to. Zamisli da nisi... Da ne objašnjavamo. Da. Danas je Vanja vreme FES, YouTube, televizije i prezentacije. Sada kada smo preživeli koronu, danas je vreme Ilona Maska, Stani Vukovića i Abazovića, silikonske vaše lutke sa televizije iz Srbije. Je li to, zanima me vaše mišljenje, je li to medijski krah ili je neki evropski populizam koji samo stvara magnate poput Željka vašeg ili nekog našeg? Kod vas se gleda isto kao kod nas. Znači da on je vaš isto kao i naš. Da ti kažem, Vi ste Kumanovac, da raščistim. Niste ni Hrvat, ni Beograđanin, vi ste Kumanovac. I kao Kumanovac, po rođenju recite mi što mislite. Ovo kad si rekao devojke, njih zovem PVC devojke, znaš, to ti je kao ugradnja, kao možeš u prozore, možeš u grudi, možeš i u usta. Nema ništa protiv ko to odluči. Ne radi se o tome da li imate nešto protiv. Ima protiv toga da se to nameće kao nešto što je... A prirodno se nameće ako je na televiziji non stop. Ali vidiš, to nije problem televizije, nego problem društva. Jer neko daje nacionalnu frekvenciju tome, nisam je dao ja. Nisi je dala ti, nije dao ni gledalac. Dao neko ko određuje, to su državni organi, je li tako? Ja kad bih sad pravio pravu analizu, jedno 2-3 televizije su u Srbiji upravo napravljene na tome. Znači, najveća gledanost je bila na reality programe, vjerojatno si na to mislila, je tako? Sve ovo je u stvari ugled... Uopšte. I jutarnji program Pink televizije vodi žena koja se pojavlja u helankama i u dekolteu i u silikonima. Uopšte promenila se perspektiva i predstava o tome kako treba izgledati program. Znaš šta ti kažem nešto? Mnogo je važnije kako ona izgleda iznutra. Uopšte bi ne bi smetalo da je takva, a da ima prava pitanja, na pravi način razgovara s ljudima i ostalo. Pazi, ne možeš ti nekome, možda neko... A ona ima pravi način, svi je gledaju u oči. Ne, a ona pravu kameru. Nije važnije gde je kamera nego... U stvari, zbog dekolteja baš i ne gledaju u oči. Znaš šta, popričat ćemo o tome posle emisije, pošto je ona radila na Pinku, na Happy. Ali, hoću ti kažem nešto drugo. To je,
Kao što, recimo, to možda se vratiš u 90. godine. Kao što su 90. godine nametnute ubijanje na rock'n'roll, nametnute neka narodna muzika koja nije narodna muzika, da bi se kao nacionalno budili, znaš, da bi počeli da razmišljaju onako kako razmišlja vladajuća struktura. To se isto radi sa... To znači da je ovo medijsko ubistvo? Ne, ovo je, pa da, kroz medije ubistvo mišljenja kod običnog čoveka. Tako bih pre rekao. Jer ti stvarno, niko ne može da te ubije kao medijski aparatčik za ubistvo, za masovno ubistvo građana. Pa može i tako da se kaže, da. Ali pazite, opet, ovo je samo sredstvo, mediji su sredstvo. A ubijate onaj koji to i medijima daje prvo frekvenciju i pritom nijednom ne doživiš da je kažen zbog nečega. Recimo, postoji, ja ne znam da li imaš podatak, da li si znala da postoji jedan organ koji prati kako se piše u novinama. Imaš, recimo, ove glavni tabloidi. Jedan ima 760 lažnih vesti u godinu dana na prvoj strani. Da, znam. I to su lažne vesti vezane samo za politiku i društvene događaje. Pazi, danas je postao problem u novinama, vidi, staviti nešto što je apsolutno netačno, a onda stavi znak pitanja na kraju. I to ga brani, znaš. Taj znak pitanja, znači... Brani ga na sudu. Da, brani ga na sudu. Ali ne brani ga da zaštiti populaciju da poveruje. Uopšte ga nije zaštitio. Čitalac uopšte ne vidi taj znak pitanja. On vidi poruku odande. Ja tačno znam u tekstu, ispod naslova šta će biti u tekstu. A čak znam da većinu tekstova, da su već napisani naslovi pod naslovi, smišljena tema za taj dan i traži se sad neko ko će odgovoriti toj temi, da se porazgovara malo sa njim i na kraju mu postaviš to pitanje i on odgovore njega na pitanje, znači pitanje posle celog razgovora koji nema veze sa naslovom pod naslovom i izvučeno iz zadnjeg pitanja i odgovora ono što im odgovara. Već je izvučeno pre razgovora. Spomenuli ste pogonsko gorivo. Osim ljubavi, naravno, ja sam bar to tako protumačila da je pogonsko gorivo sam leskovački dijalekt, gorivo za jednu, kako sam negde pročitala, vanvremensku fabriku smeha na ovim prostorima. Je tu direktor? Otišao je direktor. Ali nas čuje. Evo se samo da kažem da si se izvanredno pripremila i mnogo mi je drago, mnogo sam intervjua dao, ali malo je oni koji su se pripremili na taj način i imaju pristup intervju na ovaj način. Odlično. Vam puno. Nadam se da nas direktor čuje. Vratimo se na ljubav. Mogu da vas zovem Zvonimire? Da kažem nešto o ovom leskovačkom dijalektu. Leskovački dijalekt je služio kao pežorativna stvar. To je na našim televizijama, u našim serijama. Leskovčani su uglavnom bili ljudi koji iskvareno govore i koji su smešni samo po tome. To je kao neka karikatura. Bilo jednom u Srbiji, subota, 14. maj, Centar za kulturu Trajko Prokopijev. Dođite, jer bilo jednom neka bude opet. Hvala na pažnji. Prvi put sam u Kumanovu, prvi put sam stvarno u Makedoniji, prolazio sam par puta, ali nikad se nisam zaustavio i sad je bila prilika ovaj koncert da dođem, da obiđem grad, da obiđem znamenitosti isto oko Kumanova, da se upoznam sa situacijom, sa ljudima, sa udruženjima srpskim koja rade i deluju na ovim prostorima. Ali s obzirom na podatak da ste vi direktor uprave za saradnju, za dijasporu, za Srbe, pretpostavljam da ste već bili upoznati sa radom Srpskog veza, je li tako? Naravno, tako je. Srpski vez je dobro poznat i prepoznat u Beogradu i u cijeloj Srbiji i Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu koju vodim već godinu i po dana, prethodnih nekoliko godina podržava rad Srpskog veza koji je mesto okupljanja srpske omladine, svih Srba koji neguju svoje tradicije, svoj identitet, svoju istoriju, svoj jezik i to je važno mesto i mi treba da podržavamo takve projekte. Mi zapravo kao uprava to radimo ne samo u Makedoniji, nego u celom regionu i u svetu i to je naš cilj i naša nadležnost. Očuvanje jezika, identiteta i kulture srpskog naroda gde god da živi.
Naravno, sada već davne 2005. ako se ne varam, vi i vaš brat Bertrand, jedno kombi ili jedan kombi, Kosovo, Solidarite, Kosovo. Od tada do danas, sa ove vremenske distance, možete li reći da Srbi na Kosovu, a i uopšte Srbi u regionu, žive mnogo bolje? Sad, sa humanitarnog aspekta, pošto sam i predsednik humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, mogu da kažem da, nažalost, situacija nije mnogo bolja nego što je bila pre na Kosovu i Metohiji. Sad govorim iz tog humanitarnog ugla, zato što kao direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu nisam nadležan za Srbiju. U regionu manje sam poznavao situaciju ranije, sad obilazim sve te zemlje svakog meseca. Pre 10 dana sam bio u Mostaru, pre toga sam bio i u drugim delovima Federacije Bosne i Hercegovine, u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Rumuniji, u Mađarskoj, u Crnoj Gori više puta, u Makedoniji sad prvi put. I situacija se razlikuje od zemlje do zemlje, naravno. U Makedoniji imam osjećaj da se Srbi osjećaju kao domaćini, kao svoje na svome, zato što žive ovde od davnina. Dobro su integrisani, ali su, nažalost, malobrojni. Manje nego što su bili svakako prema zadnjem popisu. Jeste, manje nego što su bili prema zadnjem popisu. I ono što je bitno sada, to je da negujemo srpsko postojanje na ovim prostorima kroz učenje jezika i to treba da bude jedan od prioriteta, zato što na tome možemo da poradimo dosta. Juče sam bila da upišem svog sina u srednjoj školi, u gimnaziji. Postoji tamo nastava na srpskom jeziku, međutim videla sam da su samo 3 Srba koji žive u Kumanovu, odnosno srpska deca, bili zainteresovani, da su u stvari bili upisani u 1. razred srednje škole gimnazije. Samo 3 učenika, to govori samo po sebi. Jeste. Ima mnogo razloga zbog toga što posle kad deca nastave da studiraju, nema to na srpskom jeziku i onda je lakše od samog početka da to rade i na makedonskom. Ima problema sa kadrovima, sa udžbenicima i sve se to zapravo gleda kroz mešovitu komisiju između Srbije i Makedonije, koja je ponovo počela da radi, koja funkcioniše i zahvaljujući kojoj verujem da će svi ti problemi koji su izazovi kako za makedonsku, tako i za srpsku stranu biti rešeni za dobrobit dece koja će moći na svom maternjem jeziku da uče i da studiraju u budućnosti. Pa zapravo vi ste i sami rekli u vašem govoru večeras, koji je bio divan, nešto ste rekli oko identiteta, da u stvari vama lično i vaše uprave za saradnju dijaspore za Srbe nije uopšte važno kome poveravate identitet kada se radi o drugim državama, kao što je Makedonija večeras, već da uvidite na vreme ko se najviše trudi. Imate li utisak, gospodine Gujon, da politička previranja, takozvana, koja se dotiču i makedonskih stranki i partija srpskih u Makedoniji, utiču na stvaranje tog identiteta? Ili je dovoljno da imamo jedan godišnji koncert Srpskog veza, da imamo ovu divnu emisiju Komparativ na srpskom jeziku i da tako putem očuvanja jezika, muzike, sporta, kulture u celini, je li to dovoljno da sačuvamo možda ne srpstvo, međutim baš taj srpski identitet? Ili je možda neosporno raditi i u diplomatiji malo više nego što smo to do sada radili? Sve što ste rekli, naravno sve je bitno. Mi kao uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu sarađujemo sa udruženjima i ne utičemo na politička dešavanja nigde, pa ni u samoj Makedoniji. Ali oni utiču na vas? Oni utiču svakako na život ljudi u svakoj zemlji, i to u svakoj zemlji na svetu, ali to je odluka onda ljudi na lokalnom nivou da li žele da se angažuju i gde. Mi gledamo na sve Srbe širom sveta
pojednako bez obzira na političku opredeljenost. I to je veoma važno, zato što srpska kultura, srpski identitet, srpski jezik su postojali mnogo pre nego što su postojale političke stranke i postojaće i posle toga. Ono što je bitno je da to postoji i da se to prenosi. Kako se to prenosi? Kroz kulturna dešavanja, kroz učenje jezika, kroz podršku koju mi možemo da pružamo. I to je naša uloga. Sve ono što ste rekli, i to može da bude tačno, ali to nije deo naših obaveza, nadležnosti, zato što na to ne možemo mi da utičemo. Francuska je juče udarila veliki šamar Makedoniji, ali hoćete dopustiti da za kraj ovog kratkog intervjua, u interesu vremena svakako, vas upitam nešto na francuskom, da se podsjetim malo kako sam... Postavite slobodno. Est-il nécessaire de faire partie de l'Union européenne à l'époque des normes hypocrites de Bruxelles pour les Balkans? Je réponds en français? No. Hoćete na francuskom ili na srpskom da odgovorim? Molim vas na srpskom, dobro. Zemlje Zapadnog Balkana su sve na evropskom putu, to je izbor rukovodilaca svih tih zemalja, izbor građana koji su glasali za stranke koje su na vlasti i koje su izabrali taj put. Taj put treba da se poštuje i naravno mislim da svi očekuju ravnopravni tretman od strane Brisela i da svi napori koji su uloženi u zemljama Zapadnog Balkana budu prepoznati i nagrađeni. Pa vi pričate kao pravi političar, ja vam čestitam na tome. Hvala vam puno što ste bili večeras sa nama. Dođite nam opet, ne samo kada je ovakav divni koncert u pitanju Srpskog veza ili bilo koje srpske organizacije. Dođite i budite, molim vas, specijalni gost emisije Komparativ, koja se, kao što sam vam rekla malo pre, emituje na srpskom jeziku, jedna jedina u Makedoniji, bez prevoda na makedonskom. Mada se mi vrlo dobro razumemo i mada nas sloga još uvek spašava. Hvala vam. Hvala vama i srećno onda sa budućim emisijama koje budete imali u narednoj godini. Hvala. Nova sezona Komparativa, nova rubrika. Zove se Dobra spona. U ovom izdanju vam donosi u prekrasnom ambijentu kafe knjižare Bukva u Skoplju u sredu 14. septembra u organizaciji Srpskog kulturno-informativnog centra Spona promovisan je aktuelni roman beogradskog pisca, novinara i muzičara Branka Rosića Dolazak Matadora. Uz prisustvo zaljubljenika u pisanu reč, autor Rosić je zajedno sa moderatorom Ivanom Bećkovićem pričao o svom aktuelnom romanu kao i o prethodnim knjigama, a tako je dobro počelo i za sutra najavljuju konačno razvedravanje, koja će uskoro dobiti televizijsku i filmsku adaptaciju. Oktobar je na pragu i u njemu svaki dan liči na zlatni, kao iz pesme nedavno preminulog kompozitora Kornelija Kovača. Počeće festival Dani komedije, pravit ćemo ajvar, kuvati na gas i pretvarati se u naše pretke koji su nas pratili po kući da gase sijalice iza nas. I tinjalica navodno troši struju. Dok ne proverimo ovu informaciju sa električarem putem video veze iz Nemačke, ostanite nam u dobrom zdravlju.